Najveći oslonac u životu trebala bi biti mama, no moje je današnje goste mama napustila još dok su bili djeca. Unatoč tome, u njihovom srcu nema gorčine. Moju prvu gošću mama je napustila kad je imala samo 5 godina. Molim vas, pozdravite Andrijanu Kasapović. Andrijana, dobrodošla. Kao što smo čuli, tebe i tvoje sestre mama je ostavila kada ste bili još djeca. Ona je jednostavno nije bila tip kućanice i bila je mlađa od mog oca punih 10 godina. Jer ona je imala 20 kad se u biti udala. 20 kad se udala za mog oca. I jednostavno nije ga baš nešto voljela. I ona je jednostavno nije bila obiteljska žena. I počela je odlaziti i prvo u početku je to bilo oni jednodnevni nekakvi izleti i onda se to pretvaralo u dane, dani u tjedne i onda odjedanputa je jednostavno otišla i nije se više vratila. A što si ti rekli? Što si ti mislila? Gdje je ona? Pa mi smo bili djeca, a ljudi su svašta govorili. Govorili su da je otišla u Osijek prostituirat se. Mi nismo vjerovali baš previše u to. Mislim, otac je bio s nama, ali otac je puno radio da bi nam priskrbio ono što trebamo. Tako da su nas čuvale i naša prabaka i bake iz okolnih sela i tatini prijatelji, od kojih je jedan stvarno bio ajmekadan. A ovaj drugi je bio stvarno jako dobar, jer što je volio malo popiti. I tata je volio popiti? Tata je isto volio popiti i to je bilo jedno društvo koje nije moglo odgojiti djecu i onda je naša rodbina, odnosno rodbina našeg oca, tražila i neko rješenje da se mi u biti odgojimo, da dobijemo nešto što nismo imali u obitelji. I tako ste došli do udomiteljske obitelji, ali ni to se nažalost nije pokazalo kao baš najbolje rješenje. Pa da, jednostavno ti su ljudi nas dobili kao bilo bi pregrubo reći kao posao, ali mi nismo bili njihovi. I to se kod njih jako vidjelo. I u odnosima tu su bili muškarac, žena i od žene majka. I ja mislim od žene majka. Nisam sad više ni sigurna. I ona se jako puno brinula o nama i ta starija žena stvarno je bila uz nas, dok su ovi ljudi vodili su brigu da mi imamo za pojest, za popit, da idemo u školu, da imamo gdje prespavati, a dok je ona stvarno i igračke nam je šivala i kad su sestre bile same plakale, uvijek je ona, jer ja sam bila najstarija, išla sam u školu, onda su one ostale same. A jeste li slavili rođendane? Pa tamo nije bilo oni su imali svoje unuke i onda se znalo, velika je razlika bila između nas i unuka njihovih. Mi smo bile zaključane u dvorištu i dobile smo osnovno, nije bilo nikakvih druženja s prijateljima, rođendana, Božić je bio šturo nešto, Uskrs i tako neke nove godine ili nešto. Jednostavno nismo znali za neke stvari. Tata je naš dolazio koliko je mogao i vodio nas je i kod tete u Osijeku i kod tete u Vladimirevcima. I trudio se koliko je mogao i bilo je dosta tu teško. Mi smo 6 godina bile u toj obitelji
I cijelo vrijeme smo se nadali, ja sam se čak molila Bogu, jer Bog nas je jako puno čuvao, da se dogodi neko čudo i da napokon dobijemo pravu obitelj. I onda se to čudo zapravo i dogodilo jer si sa 11 godina otišla u SOS dječje selo Ladimirevci i tamo zapravo upoznala možda i prvi put što obitelj znači. Ja sam prvi put kad sam došla u dječje selo, odmah prvi dan upoznala svoju SOS majku. Jer u biti mogli smo birati, bilo je tamo u to vrijeme, da si mogao izabrati u koju ćeš kuću ići, kod koje SOS mame. I ja sam tu SOS mamu u Đurđicu upoznala, ona je mene odvela u svoju kuću, odnosno u kuću u kojoj je ona radila. I tako jednostavno smo se sprijateljile i ja sam već tada planirala koja će soba biti moja, koja za moje sestre. Igračke sam već odredila i jednostavno to već tada je to bilo jedno veselje i jedna sreća. Premda nisam znala ništa o toj ženi. Ali stvarno je bila, ni ona nije znala ništa o nama, ali stvarno se potrudila da nam bude lijepo. Kako si to doživjela? Mislim, sigurno je to bio Pa to je bio jako sretan trenutak. Još prvog dana se jako brinula o nama i stvarno nas je vodila u životu. Ona je nama i majka, i liječnica, i prijateljica, i učiteljica, sve ona za nas. Koliko je to tebi značilo? Smatraš li nju zapravo Đurđicu, dakle svojom pravom mamom? Ja kažem, moja majka koja me je rodila, ona je biološka majka, ali prava majka, prava žena koja me odgojila je ta naša SOS majka, koja nas je stvarno potrudila se da nas šestero djece iz različitih obitelji, sa različitim traumama, sa različitim mogućnostima da nas što bolje pripremi za život. Onda si uspješno završila srednju školu, krenula i na fakultet Krenula sam u Osijek. U biti u srednju školu i nakon druge godine klasične Isusovačke gimnazije, koja je najteža gimnazija u Slavoniji i Baranji, otkriven mi je tumor na mozgu. Jer jednostavno sam zaostajala sam u rastu i otišla sam na neke pretrage i bilo je to pola godine različitih pretraga, različitih lutanja po hodnicima Osječke bolnice, da bi mi na kraju magnetna rezonanca i vidno polje otkrili da imam tumor na mozgu. I onda su moji odgajatelji sa mnom krenuli da vide šta će dalje i onda sam ja rekla da ja najviše povjerenja imam upravo u tu moju SOS mamu i onda je ona sa mnom krenula u Zagreb kad su mi rekli da trebam u Zagrebu biti operirana, onda je ona krenula sa mnom i cijelo vrijeme je bila sa mnom i tijekom i poslije operacije kad sam se probudila to mi je bilo stvarno utjeha što ona bila sa mnom. Jesi li uopće u to vrijeme sretala svoju biološku mamu? U to vrijeme nisam, nju nismo vidjele 12 do 14 godina. Ona je jednostavno u to vrijeme od odlaska u tu obitelj, pa tijekom boravka u dječjem selu ona se nije pojavila. Ne znam zašto i jednostavno A je li znala da si bolesna? Znala je. Ona je u biti bolesna žena i mislim, mi smo njoj oprostile i ona je, shvaćamo da je ona bolesna i ono što je i govorila, to je bolest govorila. A naš je otac nas uvijek rado primao, jedini njegov problem je taj što je alkohol nagrizao njegovo zdravlje i njegovu psihu. Tako da on više nije isti čovjek, nažalost. Bolest je ostavila neke posljedice, ti nekad imaš problema sa kratkoročnim pamćenjem, sa vidom. U stvari stalno imam problema sa kratkoročnim pamćenjem. Imam tako disleksiju, disgrafiju, nisam baš stabilna.
To ti onda otežava da nađeš svoj posao i zapravo se prehranjuješ. U biti to mi jako otežava, jer da sam barem malo zdravije mogla bi raditi nekakav posao na 4 sata. Ali ovako ništa, nažalost. I onda sam krenula sa izradom nakita. Prvo od Fimo mase, a onda kasnije i od perlica. I išla sam tako, članica sam udruge Rubina. I to su jako dobre žene, rade zlatove, nakit i svašta nešto. I tamo me je gospođa Ana naučila raditi nakit. I nakit je u principu jedini način na koji se ti prehranjuješ? Da, uz socijalnu pomoć koju dobijem i uz pučku kuhinju. Ovo mi je glavni način na koji ja u biti sebi nabavljam novac. To je, kako ga ja zovem, samozapošljavanje. Kome bi se htjela zahvaliti? Ovako, prije svega ja bi se htjela zahvaliti Dječjem selu i svojoj SOS majci. I htjela bi se zahvaliti svima u kući za mlade i svim dobrim ljudima koji su mi tijekom ovog do sad života pomogli. Ne bih htjela nabrajati, ali ne bih htjela da nekoga zaboravim ili ispustim. Tako da, eto, svima njima koji su mi pomogli, veliko hvala. Meni je impresivno da ti, nakon svega što ti se dogodila, stvarno si imala neke velike životne udarce u svom srcu, doista nemaš gorčine i ne zamjeraš. Ja sam adventistica i sve što imam u životu ja predajem Bogu. I vidim da mi Bog puno pomaže. I moje sestre baš i nisu u nekakvoj, one su u nezavidnoj situaciji i teško im je, podstanari su i djeca su tu i režije i sve i onda tako malo si pomažemo. Imam ja dosta rodbine, ali do njih bi morala ići jer oni baš nisu u tako nekakvim situacijama da dođu kod nas. Ali dosta mi je skupo, ne mogu čak ni do oca otići. Karta je 50 kuna, a ja od 850 kuna koliko dobijem socijale moram preživjeti. Prema roditeljima nema ljutnje? Nema ovoga. U biti kad si ljut na nekoga, samo sebi štetiš. Jedino ovako, moje to liječenje je bilo dosta intenzivno i moje zračenje, pa mi je otpala kosa. I onda sam bila dosta frustrirana što se tiče toga. Jer jednostavno poslije toga ja dugo nisam imala ni dečka. I ljudi na ulici i okolo jako vas čudno promatraju i svašta komentiraju. I to me je dosta boljelo. To je ono što je bilo dosta teško oko toga. Jer ljudi stigmatiziraju ljude koji su bolesni. To nije lijepo. Ja stvarno bi voljela da se to tako ne radi. Mislim da smo danas napravili jedan mali korak prema tome. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Želim ti puno sreće svim aspektima. A da bismo pomogli da se ipak malo lakše snađeš, mi ćemo na našoj Facebook stranici Svaki dan dobar dan postaviti kontakte, naći tamo i slike nakita i možete se javiti našoj Andrijani. Mislim da će svaka kuna i svaki oblik pomoći biti više nego dobro iskorišten. Hvala ti puno na pokazivanju koliko ljudski duh može biti snažan. Hvala ti. Hvala. Mi se vidimo nakon kratke stanke sa novim gostima. Djetinjstvo moje druge gošće dostojno je filmskog scenarija. Molim vas pozdravite Željku Kuzman. Željka, dobrodošla u emisiju. Hvala ti puno što si odlučila podijeliti svoju priču s nama. Tvoja se obitelj raspala kada si ti imala samo 4 godine. Bilo je tu dosta nasilja, svađa. Tako je. Mama i tata su međusobno okrivljavali jedno drugoga. Tako je, znači svađali su se, pretpostavljam, od samog početka i mama i tata su pili, tako da dok sam pitala, mislim dok mi je mama pričala svoju priču, ona okrivljavala je tatu, tata bi okrivljavao mamu, tako da
mislim, za raspad nekog odnosa potrebno je dvoje. Tako da pretpostavljam da su oboje jednako krivi. Ali da, oba dvoje i tukli su se i svađali i pili. Obitelj se raspala, ti si zapravo ostala sa mamom i djecom iz njezinog prvog braka i otišli ste živjeti kod bake. Tako je, sestra, brat, mama i ja smo otišli baki živjeti u drugi stan. I tako ste funkcionirali neko vrijeme, ali onda je se mama odselila. Tako je, mama si je našla dečka u drugom gradu i odselila k njemu i ostali smo samo brat, sestra i ja kod bake. I zapravo tamo smo živjeli nekoliko godina dok nisu počeli financijski problemi, pa smo se i mi odselili onda mami u drugi grad. A jesi li viđala mamu u tom periodu? Jesam, dolazila je i ja sam išla njoj za praznike i ljetne i zimske, to se sjećam dok je bila škola. Išla sam ja i dok još nije počela škola isto k njoj ponekad. Nekoliko puta me je vodila i na more, tako da provodili smo vrijeme tako, 2-3 puta na godinu. A kako je to izgledalo? Meni je bilo super, ja sam uvijek jedva čekala da mi dođe mama, naravno u posjetu. Međutim, svaki put dok bi odlazila uvijek je tu bilo puno plakanja, ja bi se zatvarala u kupaonu jer je to bilo moje najbolje skrovište, da me nitko ne vidi da plačem za njom. I znala sam da i ona plaće, jednom sam ju čak i ulovila dok je odlazila kako se rasplakala, pa mi je to onda bilo sve skupa i sve još i teže, naravno. I spomenula si da ste se kasnije preselili u Koprivnicu i onda vam se zapravo mama pridružila jer je prekinula sa tim dečkom? Tako je. Znači, mi smo kupili kuću dok smo prodali stan u Zagrebu. Kupili smo kuću u Koprivnici i svi skupa smo živjeli. Naravno, dečko mami nije ostavio jer nije htio zapravo živjeti sa njenom cijelom obitelji. Da, i onda smo zapravo, vrlo kratko je trajala ta neka idilična situacija jer je baka vrlo brzo umrla. Znači mi smo se preselili negdje u 11. mjesecu, baka je negdje u 3. 4. umrla odmah sljedeće godine. I kako ste onda vas tri funkcionirale? Pa sestra se vrlo brzo odselila jer se udala. Doduše nije daleko odselila u ulicu dalje, ali bila je nije više živjela s nama u kući. Mama i ja nikad nismo imale neki dobar odnos, ona je uvijek preferirala moju sestru više nego mene. Što više čak i moj rođendan jedan zaboravila, što je bio veliki šok za mene jer sam se nadala barem da će mi čestitati, pa nije. Dok je za moju sestru uvijek pripremala i darove i kolače i svašta. A uvijek smo se svađale i zapravo nikad nije bilo mira. Kako ste tada preživljavale? Mama je bila nezaposlena ili je povremeno radila? Da, znači počeli su nam isključivati sve što smo imali u kući. Počelo sa telefonom, nastavilo se sa strujom, pa plin i šta ja znam. Zapravo sve su nam isključili, jedino vodu nisu. A mama je nešto probala sa strujom, znači sama ju je uključila dok su u kući isključili. Onda su skužili pa su vani na stupu isključili, pa onda zbilja smo bili u mraku i sa svijećama se svijetlili, tako sam pisala i zadaće i sve. Imali smo neke zapravo u ulici gdje je živjela sa svojim dečkom, tamo si bila dobra sa svim susjedima, pa su nam je jedna žena kupila, to jest dala nam je, pekar je platila za godinu dana kruh, tako da svaki dan možemo otići u pekaru uzeti štrucu kruha i svi susjedi su sakupili novce i kupili nam nekoliko kutija hrane i sokova, tako da je to dosta pomoglo. I sestra je isto kuhala, pa smo išli njoj ili ona nam je donijela, tako da izvlačili smo se tako negdje. Snalazili na sve moguće načine. Mama, spomenula si da je imala problema s alkoholom i tada se ti problemi intenziviraju i ona postaje ozbiljno bolesna zapravo? Da, znači ona na jednom požutila. Mislim, ona nikad nije bila pijana sada da bi bila nasilna ili da ne bi znala gdje je ili nešto, nego je godinama svaki dan litru vina pila. I to ju je na kraju, kako je nije imala dobru prehranu i uvijek je bila pod stresom i slično, i onda je to na kraju dotuklo i dobila je cirozu jetre. Išla je na punkciju vode i na kraju, to je nekoliko puta napravila, ali na kraju nije se mogla spasiti. Prestala je ona tada piti, naravno, ali prekasno. I onda se vaš odnos u potpunosti mijenja? Tako je. Jer zapravo ti preuzmaš brigu o njoj. Tako je, znači ona je skoro godinu dana bila u potpunosti bez svijesti. Mislim, bila je ona svjesna, samo nije mogla nikamo ići. Znači nije se mogla dići iz kreveta, nije mogla sama jesti i slično. I zapravo ja sam joj morala davati lijekove i hraniti ju. Moja sestra je radila to vrijeme, pa nije mogla ona brinuti na taj način.
Doduše ona je dolazila i ona nam je kuhala hranu i dolazila je k nama i mijenjala pelene mojoj mami. Međutim, uglavnom sam se ja većinu dana morala brinuti. Koliko si godina imala? Tada sam imala između 14 i 15, znači 14 i pol negdje. I sa 14 si zapravo postala mama svoj mami. Tako je. Kakav je to osjećaj? Jako loše. Znala sam se već onako pred kraj. Mislim, u početku je bilo super jer imala sam neke obaveze onako, znači imala sam zapravo neku rutinu sam stekla, ujutro bih počistila, pa bi drva napravila za peć jer smo nabavili pećna drva da bi se grijali. Pa sam probala kao vrt imati svoj, pa su mi susjedi davali kao naputke kako da neko povrće uzgojim, ali na kraju nije toga niš bilo, ali zabavljala sam se na neki način s tim. Negdje pred kraj, znači dok je ta rutina već postala preteška meni, ujutro sam se znala buditi i pomislila sam si, molim te sam Bože samo da je umrla mama, tako da više ne moram se brinuti o njoj. Međutim, jedan dan zbilja je bila jako loše, vidjela sam je pjenu na ustima i zvala sam odmah hitnu i onda su došli, to je zapravo bilo zadnje što je išlo na hitnu. I ti si onda čak nakon toga sama otišla u Centar za socijalnu skrb i zamolila da te smjeste u udomiteljsku obitelj. Da, zapravo prije toga sam još otišla, još prije nego je mama postala bolesna, jer sam se nadala ako odem na Centar za socijalnu skrb i kažem da mi mama pije, nadala sam se da će mama prestati piti i da će onda sve biti bolje. Ali mami ta prijetnja nije ništa značila. Jedino što smo zapravo napravila sam to da je socijalna radnica dolazila u posjete. To je to. A što ti je najviše nedostajalo kod tvoje mame? Pa iskreno ne znam. Vjerojatno ljubav, pažnja. Uvijek sam voljela se puno grliti i voljela sam biti privržena nekome, a dok od nje to nisam dobivala. Rijetki su bili zagrljaji i to sam valjda živjela za te zagrljaje od nje. Ali na svu sreću onaj zahtjev da te smjeste u udomiteljsku obitelj se ipak ispunio? Tako je. Znači, dok je mama umrla, onda sam jedno par tjedana bila kod sestre i tada sam preselila u svoju udomiteljsku obitelj i zapravo, da, tada je počeo moj drugi život koji je bio drugi period života koji je bio puno bolji. Tako si upoznala i famoznu tetu Stelu. Tako je. Koja će nam se sada pridružiti pa ćemo je pozdraviti velikim pljeskom. Dobrodošli, Stela. Izvolite. Hvala. Pridružila nam se i Stela Njemeček, tvoja super teta Stela, kako je ti zoveš. Stela, dobrodošli. Vi ste zapravo upoznali Željku kad je ona imala 14 godina. Da, 15 na početku prvog razreda srednje škole ona došla kod nas. Kako je došlo do toga? Da dođe k nama? Pa negdje u proljeće socijalna radnica nazvala i pitala, mi smo bili udomitelji, imali smo mjesta za još jedno dijete i pitala je da li bi primili djevojku u 8. razredu. Ja sam rekla da bi, međutim se to onda malo protegnulo, već je ona bila srednjoškolka kad je to konačno bilo i realizirano i jednu večer to je bilo malo... To nije uobičajeno, obično socijalni radnici dovedu dijete i tako upoznaju se i tako, međutim ona je insistirala da dođe sa svojom sestrom i šogorom i tako su došli kod nas jednu večer i upoznali se, da oni vide ipak gdje bude ona. Sestra joj je starija, ali djelovala nam je svima puno mlađa i dobro, ja sam znala da je Željka, ali ostala djeca su, bila im je simpatičnija sestra, pa su bili čak razočarani kad je Željka ostala, a ne ona. I evo tako smo krenuli. Sad smo proslavili 10 godina u listopadu. Da. Željka, kako si se ti snašla u novoj obitelji? Pa u početku je bilo dosta teško jer i brat i sestra su mi obećali da ću se brzo vratiti k njima, a zapravo to nije bila istina. Ja sam se zapravo tetu i cijeli taj smještaj uzela privremeno. I onda nisam niti htjela razmišljati o tome da bi to bilo trajno, tako da je prva godina bila dosta teška i moji obrasci ponašanja su bili dosta
loš i pošto nisam imala nikakav, znači nitko me nije odgajao prije toga. I onda dok sam došla teti postojala su određena pravila i struktura i to mi je bilo dosta teško prihvatiti. Međutim, moja teta je govorila nek prođe prvi dan i tjedan, mjesec, godina, tako da je dok je se cijela godina okrenula i sva 4-godišnja doba prošla, tada je, iz moje perspektive, tada je krenulo sve na bolje. Shvatila se da je imati malo strukture u odgoju itekako bitno. Tako je. Stela, kako ste vi to proživljavali? Pa u principu, kako sam proživljavala, mislim, nama Željka nije bila prvo udomljeno dijete. U to vrijeme smo imali 7 tinejdžera, tako da je to stvarno bilo dosta bužno, onak i u kući. Željka je bila osoba koja se normalno borila sa svima nama, bila je nova i pa bilo je teško. Jednostavno, prvih par mjeseci je bilo najteže. Došli smo čak u situaciju kad smo htjeli odustati jedna i druga. I zahvaljujući njenoj socijalnoj radnici koja se stvarno ponesla profesionalno i pozvala nas sve na razgovor i da utvrdimo gdje su nam zapravo nepravilnosti, jer izgleda da smo svi pomalo griješili u odnosu i mi prema njoj i ona prema nama, jer smo na momente nailazili na neke nepotrebne konfliktne situacije oko bilo čega. Već smo se toliko zategnuli odnose da je bilo malo dosta mi je svega, ajde ono. I onda smo sjeli, popričali, baš nam je trebala tak neka treća osoba koja nas je malo sve spustila na zemlju. Pitanje je Željki uputila, to se sjećam, socijalna radnica, želiš li ti u drugu obitelj? Ona je rekla, ne, ja neću u drugu obitelj, tu se puno smiju i meni je tu lepo. I tako da zapravo je onda smo krenuli na bolje. Utvrdili smo pravila tamo, onda ona o izlascima, o neizlascima, o mjestu izlazaka. Što je zapravo bila nova za nju, jer je ona, pogotovo ovaj zadnji dio, zapravo odlučivala sama o sebi. Da, voditi brigu sama o sebi, a tu je sad najedanput imala nekakav autoritet, imala je još i grupu druge djece koja ju nisu podržavala, nego koja su isto tako dapače znali reći da je nemoj, ali to se ne može, ono zašto ne, ja to baš hoću i tako, evo, otprilike. I bilo je dosta teško, ali prevladali smo. Željka, smatraš li tetu Stelu zapravo svojom mamom? Pa ne toliko mamom, koliko zbilja svojom tetom. Znači, zbilja smo bliske i volim ju jednostavno. Ona je moja obitelj. Znači, tu sad više nema razlike, iako nas ne povezuje krv, povezuje nas, znači, ne znam. Ljubav. Ljubav, da. Povezuje nas ljubav. Da. Tvoja stvarnost danas izgleda bitno drugačije i stvarno si uspješna mlada žena, pred završetkom si studija udana si i udavala si se iz njihove kuće. Jesam. I predao te Stelinu suprugu. Tako je, striček. Striček? Striček. Kako je to izgledalo? Bilo je jako lijepo, znači teta je bila u panici što se udem. Pa mi je još dok sam haljine peglala par sati prije vjenčanja i odlaska u crkvu, mi je rekla, još uvijek nije kasno da kažeš ne. Međutim, naravno, nisam rekla ne, rekla sam da i striček me je otpratio pred oltar i iako je moj tata isto bio pozvan na vjenčanje i bio je tamo, međutim, striček mi je bio puno više tata nego što je bio moj pravi tata, tako da... Evo, on je danas s nama u publici, možemo ga samo pozdraviti pljeskom i zahvaliti se na toj ulozi. Hvala puno vama dvijema što ste nam pokazali što zapravo čini pravu obitelj. Hvala ti puno što si nam pokazala koliko je snažan ljudski duh. Sretno, draga moja. Sretno. A mi se vraćamo nakon kratke stanke sa zadnjom gošćom. Moja iduća gošća trebala bi biti baka, a zapravo je postala mama. Molim vas, pozdravite Katu Matasović i Ivu Patek. Gospođo Kato, kako to se dogodilo da od bake zapravo postanete mama? Pa, ja bih rekla slučajno, ali pa biti slučajno, da. Oni su bili kod nas, mama se zaposlila i onda je to sve nešto kod njih se iskompliciralo, da su se ona i njen muž, moja kćer i muž njen, razišli. Djeca su već bila kod mene jer je ona kao radila i tako su i ostali. Ona je, kad se rastala, otišla je naći posla, međutim, našla si je posla, našla si je drugi život i meni su ostala djeca.
Tako da sam ja u biti, evo, dobila njih. Ona je dakle jednostavno nestala. Jednostavno nestala. Nije se više pojavljivala, nije dolazila, nije zvala, nije pitala za njih i to je to. Djeca su bila tu. Kakav je to? Dakle, vi ste odgojili 3 djece. Da, ja sam Kako ste se odgojila... vi kao majka osjećali kad vaše dijete napušta svoju djecu? Jako loše. Ja sam u stvari mislila da sam negdje pogriješila. Ali videći ovu djecu, sinove i Snaju, pa shvatila sam da u biti valjda nisam ja pogriješila, da ne znam zašto se to tako izdogađalo, ali izdogađalo se tako kako je i onda sam se okrenula k njima, vidjela sam da trebam njih izvesti na pravi put, pružiti im ono što mi možemo, iako sam u stvari žarko željela biti baka, ali evo, takva je situacija bila kakva je, tako da smo onda ja i suprug sjeli, izrazgovarali, dogovorili šta da napravimo, kako, i onda sam otišla u Županju tražiti centar za socijalnu skrb. Jer ja do tada nisam znala uopće gdje se to u Županju nalazi. Elio je išao u školu. On je došao... Elio je Ivin brat koji je tada imao 8 godina? Da, koji je stariji od nje 5 godina. I išao je u školu i onda on dođe kući, trebam nešto potpisati, trebam ovo, trebam ono, mame nema, a ja u biti to ne bi smjela potpisati po zakonu, ja nisam niko i ništa. Evo da čujemo Ivu. Iva, ti si sad imala samo 3 godine, sjećaš li se uopće toga? Pa ničeg se ne sjećam, ja sebi stvorim neku sliku, ja mislim da se sjećam, ali to je zapravo sve samo po slikama i po pričama, ali to zapravo nije moje pravo sjećanje, ja se mame ne sjećam baš, nikako. A je li se ona uopće javljala u tom nekom periodu? Pa 1 godinu dana do 1,5 godine tu i tamo. To je bilo negdje do 2002. do pred kraj 2002. i onda kad je Božić, Nova godina, tad je trebala doći. Međutim, ona se nije pojavila i onda sam ja poslije Nove godine išla zvati, zvala sam je na mobitel. Međutim, na taj njen mobitel se meni javio nekakav čovjek koji je meni rekao da je ona otišla roditi. I onda sam se ja, ne šokirala, nego mislila sam da taj trenutak čak neću ni proživiti, da mi je mogla toliko lagati, da me mogla toliko izmanipulirati i bilo mi je grozno. I onda je on meni rekao da nek ja nju pustim, da ona na miru rodi, da ta djeca imaju i oca, da šta ja hoću i takve stvari. I ja sam jednostavno poklopila slušalicu. Mislim, nisam znala šta razgovarati s čovjekom kojeg uopće ne poznam. Koji ne pozna ni vas, niti ima želju da vas upozna. Ne. Jer ako je rekao da djeca imaju oca, znači da on ne želi imati ništa s njima. Vi ste se onda u potpunosti preuzeli zapravo roditeljsku ulogu. Da, i onda sam ja otišla u Županju, našla centar za socijalnu skrb i razgovarala sa gospođom Katom, s gospođom Olgicom, s gospođom psihologinjom Višnjom. Pitala sam šta da napravim. Mislim, oni su bili krasni, uputili su me u sve, razgovarali su sa Elijem, jer, kažem, on je već imao 9 godina u to vrijeme. Iva je nešto crtkala, ona nije mogla pisati, mislim, nije mogla pričati, nije čak ni smjela pričati, mislim, nisu mogli s njom razgovarati. U to doba dijete je trebalo imati barem 7 godina da bi se mogao obaviti taj razgovor. Međutim, ona to nije, nego je ona crtala svoje nekakve osjećaje i to je, i eto, tako je to krenilo. Vi ste onda u potpunosti, dakle, preuzeli roditeljsku ulogu i ponovo se zapravo vratili u školu. Vi ste ponovo prošli hrvatski, matematiku. Ja sam naravno čitala lektiru skupa s njima, ja sam radila matematiku, učila prirodu i društvo u nižim razredima, poslije fiziku i kemiju i biologiju i sve ostalo. Čak ste i vozački završili u 54. 54. godini. Što baš nije uobičajeno vrijeme. Ne. Jer ste ih trebali razvažati po svim mogućim aktivnostima. Da, oni su se uključili u sve i svašta. Oni su svestrani. Elio je prvi se učlanio u KUD, pa je počeo svirati tamburu, pa je onda ona se učlanila u KUD, pa je ona počela uz njega malo svirati tamburu, pa se upisala na synthesizer, pa je završila osnovnu školu za synthesizer, pa je
učlanila se u tekvando sekciju. I često ste kao i mnogi drugi roditelji zapravo išli po njih u 2-3 ujutro. Elio je svirao do neko doba i svatove i veselice i svašta nešto, tako da sam ja u 4-5 sati se morala ustati, ići po njega. Kad završi svirku, on mene nazove, bako dođi, i ja se ustanem, obučem i idem po njega u drugo selo. Nije to uvijek bilo u Vrbanji. To je znalo čak biti i u Županji, to je svugdje bilo. Mislim, dakle, navozili ste se? Da. Pa i dan danas. Sad, Elio ima položen vozački, ali on je student, njega nema, tako da ja opet nju... Iva, kakva je baka bila? Je bila stroga? Pa u granicama sve, mislim, nije stroga, nego naravno imam neke svoje, nešto što ja moram da radim, naravno neke svoje obaveze, a imam i svoja prava, tako da meni kod bake ide odlično. Nisu strogi sad striktno nešto, nego u svem su mi potpora i sve mogu kod njih. A jesi li ikad pitala baku zašto nema mame i tate? Baš i nisam, jer jednostavno oni su mi sve pružili. Oni su mi mama i tata. Jer, na primjer, da sam ostala tamo, vjerojatno to ne bi ništa postigla ovo što sam uspjela kod njih. Što je najdragocjenije što su ti dali? Ljubav. Kako je vama kada to čujete sada, jer ste sigurno imali puno godina i odricanja i izuzetne aktivnosti, ali ste ponovo odgojili dvoje prekrasne djece? Da, pa mislim, teško je. Da se razumijemo, dosta je teško, ali sam naravno i ponosna, jer ja sad kad pogledam iza sebe, ja vidim puno toga. Kažem, evo, oni su odlični učenici u osnovnoj školi bili 5-0. Kroz srednju školu odlični učenici. Elio je završio srednju šumarsku školu, šumarski tehničar je, i sad ide šumarski fakultet. Kroz srednju školu je bio odličan. Ona je sad isto odlična učenica. Ona je sad 2. godina, isto je odlična učenica i u srednjoj školi. Tako da, evo, Elio je uspio snimiti CD sa pjesmama, neke je on napisao, neke je od sestre, neke je dida napisao. Ona je, pjesnikinja je. Mislim, stvarno, puno toga što djeca uz roditelje nisu uspjela. A kad ja sad pogledam, recimo, pa znate šta, ja imam 63 godine. Nije to malo. I sad vi se sad zamislite sa mamom koja ima 40 i ja koja imam 60 i nekoliko, i ja vozim, ja dovozim, ja ih otpraćam, dopraćam, učim s njima. Pa mislim da bi puno mama posustalo, ali ja se ne dam. Iva, tata se naknadno pojavio ipak. Da, pa prije 1-2 godine. Javlja se, pita za nas, dolazio je par puta i mi smo kod njega bili. Bili smo na ljeto, sad prošlo par dana. Tako da sad se počeo malo zanimati za nas. A kakav imaš odnos s njim? Pa baš i nije neki odnos, jer tu je velika rupa. Nemamo nikakvih ni tema, ni ništa, samo općenito. Ne znam šta da pričam s njime zapravo. Mama se uopće nije javila. Bi li je voljela čuti? Ne, nikako. Da li joj nešto zamjeraš? Da, definitivno. Mislim, ne znam što se to treba desiti da majka može ostaviti dijete. Ali zapravo, ako ona i nije imala niti mogućnosti, niti moći, niti snage da bude majka koju si ti trebala, možda je čak i bolje da je otišla tako rano. Iako to bizarno i čudno zvuči. Je. Jer bila sam dijete i malo te nisam bila ni svjesna toga svega što se dešavalo, tako da to mi je kao sreća neka. Danas baka se jako lijepo, ponosno hvali svojom pametnom unukom. Danas je jako uspješna učenica. Već si odlučila što ćeš studirati? Da, socijalni rad. Tu se nalazim i upisala sam i srednju školu, upravni referent, zato što su mi slični predmeti, da mogu lakše nastaviti dalje. Imaš brojne interese, baviš se tekvandom, između ostalog si napisala i knjigu, baka je također spomenula kako si pjesnikinja. Ja sam dijete i ništa drugo. Da. Knjigu sam izdala 2010. godine.
Znači imala sam puno pjesama i bilo bi šteta da se to ne objavi i onda su mi baka i dida to omogućili. I uz veliku pomoć udruge iz Drenovaca izdala sam svoju knjigu pjesama. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Držimo vam fige. Imate i razloga biti ponosni na Ivu. Siguran sam da je Jeliju jako lijepo, drago, mlado stvorenje. Da. Hvala ti puno, Iva. I držim fige. Hvala. A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Budite i dalje s nama od ponedjeljka do četvrtka. Mi ćemo se nastaviti truditi da vam uz nas svaki dan bude dobar dan.